nak gas ke si uhang. Pesbe pagasi tak lua un rato. Pesbe pagasi. Pesbe na lagu na lokluk hanum mai piu ni sita pareste. Está listo e mai pinhanum pai uhang. Sabe tuli gato gi labrador gato. Este mai pinhanum este abjadão este o nazi papa este uhang o nazi papa lok hanum te gini. Un rata este te gini. Kunina lagwa didide pesuna honestly cold water ni grifo. So shinaki uhang so mapa para to stop the cooking process or not the cold water gini. Bago bena lilisto esti zoko Roma tomatoes. So usan esti Roma tomatoes pa esti na klaseng kelagwin lo nisita belak nus esti sa nolongnya tagini. Satu usa edzinigagi simija si tomates una suswa. Te una suswasti sanhalongnya ani gagi simijas. Sa bulazi estino hangnomnya so ezuno lalaknus. Deta gini olaknus todo. Pesbe daisa sti papat pak gute gini. Daisa tomates. Lo laknus finena sa nolongnya sa pura bula hanum medzo datu usa. Cacak tagini siya tomates leste. Bago sobojas loki unisita 1 cup uno na tasa nesti sobojas agaga. Cacaka daisa sti papa tu enough tu para uno na tasa. Daisa tegini siya.
Sige po, pinahalong po. Natagin niya siya na klaseng pedaços din na. Tagin siya na klaseng size. Una tasa sti unisita. Pago unisita, una tasa lemon. Una tasa lemon unisita pezzi. Sabi na panaja nesti mo uso. Esta pago listo be tzatzaki uhang. Ang ginunliit ti sen masa. Pues malik ta ginipay sa lemon sempini na masa. Pues tzatzak dalam plum pedaço i uhang siya ta gini. Munga mana sembikiki. Ta ginya. Klaseng pedaços ya. Tzatzaka papa 3 buahis sa mandam kulus di siya na uhang. Na taginya siya na pedaço. Sabi na panajan este tumatsak. Pago be tzatzak uno na doni habaneros din na klaseng doni sa gospika. Be tzatzak pas be potlo halong ki lemon. Esti mana mas pikas di sa izonya no simijas. Gos mai pisti na doni pika. Tzatzak mandi kikya asti. Pes be potlo halom ginigi lemon. Unginginya asti ipikanya. Met good di Michelle. Oh, be batya sti dididik sa be naji nakit no dididik no asiga. Half a teaspoon na asiga malik. Da be batti sti roto. Pak go be naji halum ni lemon ni habanero. Naji halum ni uhang. Jilaka. Ecco così non li sti calambula di lemon lo ahi male che sti una tasa sti para 2 libras.
Pak gu be na ti halung ni red onions. Na ti halung ni red onions. Terus be celaka tak lu. We need to put sonya ni sa borders. Pes be na ti halung ni Roma tomates. Uno na tasa sti usa. Paresti na kasin kalagwin uhang ti chul nana zinu nizok sa pedi tomates ni usa. Pejeraka esti. Jilaka sta un mix malik. Pesa be not zini spring onions still. Nisita be chacha ki spring onions Pagu spring onions uno na pupun. Spring onions te gini uusa. One bunch uno na pupun. Spring onions. Be chacha. Na di alu mesti ottumu angin un fat in kasu un fatina sesti. Na di alu mi spring onions ottumu. Okay, pagu be na di halum ni spring onions. Esti gi ottumu sti na ingredient be na di. Pe jeraka pes be na marinade sti kasi una ora zo masa di uhang. Esta listo ilanya be fritos di titizas mais. Be patina si tortilla chips. Esta sti man listo. Le pesanya. Un god pasti man masa. Kos man sti en tortilla chips na klase na Kelvin. Be na di plato. Ay di beras na minangi bonito colotnya. Angin jamu sti zoko recipe. Chagi muna logo sa timapur esti na recipe mapatinas.